Kibayeng jong ba Harmendra Kharkilyang Sanpos nem kerta belaklat no a civil hospital Shillong. Hakamiat jong elektrik ujemang arajar pesau nagajing sha sho pat ba thlong Eastern West Khasiels district. Kilapen pau ka jing lingo ba kapor bote rangba usha sho pat ba ringkat wei para ba belalang katau ba melar kurba life science nem kerta ublaya pasien ki pat ba ki hella ba ki dei ki nong sho no kat bahadian pat kami ka jing keno ba ki temu bat bor. Kibayeng jong niu rangba abai kren bat kilat pathai kubor kat bakidang ab ban pendap ya ke postmortem ya ke mediap jong u Civil Hospital Shillong hakan ophai singi jong ke sauterik ujemang arajar pesau kila ong bakim pedyang ya ke jingkeno bakite ki arngot kitmu bat bor kila penpau bayeng jong ki udai ubadi kiat badu deiru ubelada nyongot ki khon bat ringot ki khon kseu kila penram juru ya ki bor penyat snong ko thlong ki bom ailat ki bayeng tang mane kren ni kli perthau ya kita ki arngut hendai ki pajba kila shushim ya ke jingim jong ki lakum ki merat klau. Bangilap itu ke jingje menen bagi pos satai te kile esok kile adat hi tangba tempat esok re hadu kata-kata tangba ngi te ngile lepik lesiki ngila hun ke mesim bangi pos satai bangin ong ngi kwa ba ken kisnong ken ailat yang ngi bangen yang keren bangen ya bene ya ka ka je ne kam kadai ne kam dai ya kataru tangba kisnong rukim ailat te nalor kata ngisong no sa landet sipang ngau baki set daga jeri tum tam tengila suyam be landet te kat kilawan rukian ya nyong ka sokar te kimla le ai kia be krat ikiru tengi hab ai be ba ong ba ka hab le be ka an gen wet ka an ru kala sim kalong kala sim kia Pak sim kia kala wan lem mong tang bakim ailat. Atau por bapo yung film tiki pulit kila poin na kim 4 poin. Kim 4 poin. Ibreu ke labun tang bakim 4 poin. Ti pio ne mani keren bat urang ba snong jong tu snong. Ngia yo ya keren yu we urang ba tengim tip udai urang ba snong ne umdai. Tengi ong eba long ne emba darung ni sapo ki ong long. Tidak ong long pat. De sipang pat ki ong nganai syok nai dat mo ba ni keren satang kastin saya pai kajia kumno kalong kumno ke uong toto ngi mesyo ke ngi mi no nang ta na sliki ngi khat no sa jaka ba ngi syong te nang ta te ngau biang baki ong be penyap be bom be tep im be tengi la suya yam be selendet kan kada beci pi jutip ano ta cingsha kem cingsha bat to mai jubi tai to bui pat ngi tip por ar baje ne ar steng ne bat ya kane ka jingje satai biki ong udai unong sono kipat ba ro ki ong unong sono umdei uta unong rip kenthei nrei haka balai pat haka social media pi ai unong rip ngisngau long ngirung su tenatin yang ta kajing keno jongki haba ki ong unong sono unong peniap breu te ki hla be unong peniap breu ngenia peniap yu te lada udai hok uto unong peniap breu te pelai social media pelai beda uto unong peniap breu kan balai pat pi pelai da kata ka rip kabar tu ko por baki lang tai gi ong di bodi lo suno ki ong di sono ya kan ba ong sono yang ngi ruki yang ngi kibahaying ruki ong kito gilawan kinong sono kito kibahaying nong sono hadir kila jutip to por arbaji arsteng pipai kada baji po intro ini ba ya kata baje tengim la barte nomar bangi kakli kalaking ni siami be laying ni siapoi kat bapoi ngim ni pe baje suka Tapi la ban batai ngi kumnu ipoi balas ti sa thi ne bong lik wan ne. Oh isa hapo jeka bela. Tapi la ban batai kniat atau kaden em tak ji kan bai lik bala kumnu te surok ne kanu kam ko bai Ili bela tresurok. Ti kumnu kapoi kata gajing ya dikit ya ta bam ka di pada kanta.
Isa poi ya kata kajing lek tit ya kabam kadi de na kadaw ba ukhawai malik balak debdung ya takaslep te ki don ki badang ya setja bat kita arngut pat kidang ya lek wat kiat. Tika don em kono ka ji kan khadu IP ha yin haswa ka jinja men ka ba ni ba ong IP to bladep ka kam ngon phan sieng nah kan ka don em ka ta si Don jing ya keren ai dapat ni. Con nhớ một lịch sự về nhiều chuột lịch sự về chỉnh chuột long cũng rồi rồi thằng kia lại sự ô năm anh ông đây giờ là lòng tăng ông đợi giờ là đợi cái công này một lăng đây phi một lăng cái cổ lòng tan đèn lòng hai lòng hai thao lòng đi nằm chập na pe kata udah ulek pun tak kita lòng usul tanya kadi tu di kan lòng yang tak tahu penjual na kan tan lòng đi lòng menen roi bala ya ta lòng đi ki bro ki num ong te bi une ubal arep usu ong bai une ude sio no penyap ya kun ke jonga ki ong bem ai lat ban ai be ka an ki ong penyap i te ke một lòng gì đây sa ke jing ong ki bai yang besem mi lat banyak keren yu tau kong ba wada ai ki pulit ro nam ai lat rai ki be ke be sel be te ke một lòng la dai benam dai ro ngimtip ya kata namar tang belak po gimana yeng ro tang ben rung hapo kamera banyak keren ki bayeng ki banyak keren berki pulit ki banyak keren berki kon ro mailat ki be ini te kemur ni penpal be dak je susi Patu pio ala nem pada bani keren betul saudara senang jang betul senang. ni yo tang ba ngim sutu namar bi ki la pala ki pada Tu hatu kita ki pai ba ki bom ki shot ne ki tiar ne ki akan kom ki. long ki la set be apo hol tang ba ba zengi pat ul adon apo kamera ki pai ba pat ki adon apo bar te kemur ka si ki pli be ken long bi ki kawang be ki mau ki siat be ki jerita kamut sisin balak kawang da imau em dalak siat ki jeri kamut ki lai ka be pai ba tang ben yo banyak keren yo banyak keren Katu kor komle katu re hatu PE kum no thai long ba jing sa bom sa tiet ani ka bang. Tu PE nong rem balong ka chi kumpara benrio ban lai ne kom. akong ijungi te kamut long ki lale palapo be ijungi là su long berkata ro kadai long bi berkawe ro long bi ka pensa long ngo ikbi ying kbi yikon ro mar tang banyak keren ro myo tang ban keli ro atau ude benam de ro kamut kim jo ai lat bai ba long kamut yi de pensa bai yiki long gitu ki sinong na wat banyak keren gitu ki kentai gitu ki yiki mi jong ta kena na mai lar tang banyak keren kalau day berum day rum tiba bisa berjalan lengo ayo di sini ketemu di pau cur di naka bentak yang kesem di tengah bentak ben yok banyak keren ben ailat banyak keren ya ani bayang besem long ki shop ya bandayap Hatu nakaliang pi ki bahiyeng pila ujon em nak ijahar persa ki habai de bakani ki jinja. lai Pi ane lang hiye. Ila ai lang nakalian kaan em là anh lệ là chuẩn anh bat nakaying ro gila ai siapa palat siapa ngadapet na kam dai su ka mensim brio ke dinga bom ke dinga sio lalong kum umurat hato kidon em kita kibar rai kim don khon ne kim don spara kim don kemi kim don pa ne thrai lada kidon di deban ta yang lang mesim petai mentale lalong kristan kumno pemia sotho ya kiu hing mane man la katayo dekat ka rukam ya kaman simbreu fide ban sotho kain fide mane snolem kain lada ule bat kamle ru fide ban sia sneng sia kentu sia dat sia tang ban unyo jing bitha unyo jing kai ba bat ngi bah ying ngi poi hang tai ngi la kamen sim ban yo ya keren ban yo ya khana namar ba ngi la poi de ma ngi la sung kamen namar ikur ila yang ngil ong ba ngilawan buat suslai dekat ka jing ong jung ngiru kam man toy dekat no ka jing thang kam man sim kat no ka jing paj ka no tang ka an ke bala ban le ya kane ka kam rengi kum ki bru de ngim la ban le ngiro kame ba pun mata long
Ada kita berbahasa kita don kami kan. Suka ibu jikeli nomor ba menen nak kapor bagi lah. Kiam ben peniap nang sono beri nang peniap beri. Andre tempau piong ba hadian kami pun bandar cikeno gede gitu kita buat bor kentai. Te kumno kishim ni ni. Cimi berkena 40 no bor. Haba hata kecing halala bala gede nang sono kita beri. Kata na pak besar sa aja lengok ni kikur ni kibaying besan. Bimenin bila dia ta yang ya usok nak penyabek ubem penyabek kon kejonga. Jika nampang tibik belarep berkata kan so. Lada kisah tang benda keli kibaying kibasan mereka anyam kemut. Kadai na pun clear. Ubalale na 4 lek. Ikut bentip tang ya kata. Dem ai lat banyak dan yang tip ya kata bisa sa sekejing lengok. Tu kadin em kata Ki ong balai wat kia. Mar kidi kibadi te. Kiwei kinangi sedok kinangi sedja. Te kita pat ki ong nyele wat kiat amarwa dala wan sibit ngi suandi ngi sia bamja. Kimdei de ba ong balai simkia. Namar dan menen satai ru ki klem ong te ba wan simtiar. Si ong be unang sono. Wan nyot kunta ubas ngat pungdung. Kikur jungi kibarai kho bah. Dekat kenjing ong jung kiru kadai lut kabalan kamdai te kabadai. Kaan jung sarkar kadai ban simkia ganya ngane kam. Kemud ni men ni para jupi di Barekho im sengai. Idi barai kho. Ya kata ka kentai ba ong kadai udai uta ubas ngat tung pedung. Kada ong himaka kay ubas ngat pedung. Dengi lay ngintip si ay ba lada ngipay social media. Ngipay social media ba kada ong ba usngat pedung te balay pa di ubaray ko kia kesyo kia dat. Hadu ba unday klat no nang lapar kairu. Raidon hok. Habwat itu ubas ngat ong.